ke seripagare go tswa go iri ya seswai go mmetše ke ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tswa ka Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo tša tšona ke tše. Yo go gonenelwago e le moetapele wa digongwana tša bosenyi Vusmusi Cat Matlala o tla tšwelela pele ga komišene ya Madlanga go SASSA. The main aim is to deal with regional issues, conflict, peace building, development. I think it's quite central. Afrika Borwa e komana madula bapile go ba mong gae wa kopano kgothe ya bo 46 ya dinaga tša SADC. Re lebogile kudu ka matla service ya rena e bile go kudu ka matla ka ge e le gore re thuša le mapodisa le baruti ke moka ba re councilor na bile ditaba tša rena di tsamaya gabotse. Lepodisa la lekala la kgatlhanong le digongwana leo le bolailwego Thapelo Tlomatsana o hlwele a bolokwa ka motseng wa Getroegte ka Zebediela ka Limpopo. Arlo Cheng ke kholofelo tefo gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Augustine Letlalo. Re thoma ka tša gore yo go gonenelwago e le moetapele wa digongwana tša bosenyi Vusmusi Cat Matlala o tla tšwelela pele ga komišene ya Madlanga go SASSA ka seripagare go tšwa iring ya senyane. Go be go letetše gore Matlala a gomele komišeneng ka la pele lewedi le lenyaga efela komišene e boletše mathapameng a lekgono gore go tšwelela ga gagwe go tlišitšwe letšatšing la go SASSA le la bobedi. Matlala o ka gare ga ditatofatšo tšeo di tsogilego ka la tshela Mosegamanye ka mokomišenara wa maphodisa ka KZN Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi tšeo gape di hlotšego go hlongwa ga komišene ya Madlanga yeo e filwego maikarabelo a go nyakišiša ditatofatšo tša bosenyi go šunya nko ga sepolotiki mmogo le bomenetša ka tshepetšong ya toka. Gare ga tše dingwe Matlala o latofatšwa ka go hetša tendera ya Kasposiseng ya Medicare ya diranta tše dimilione ka mokgwa wo o sego molaong. Go kwagala mašeleng ao a be a nepile go thuša lesolo la dikgetho tša bopresidente la tona ya maphodisa Senzo Mchunu. Afrika Borwa e kopana maduma bapile go ba mong gae wa kopano kgothe ya bo 46 ya dinaga tša SADC. Baetapele ba selete sa SADC ba kopane ka Durban go rerišana ka dihlotlo go eletša phetogo mananeo kgoparara khutšo le tšhireletšo. Tšhireletšo e matlafaditšwe go ralala le Inkosi Albert Luthuli International Convention Center pele ga kopano kgothe yeo. Go latela dipeakanyo tša dibekebeke, Durban ga bjale e komana madula a bapile go swara kopano kgothe ya baetapele ba SADC. Kopano ye e tla nakong yeo lefase le beganego le dihlotlo di etša dikgohlano tša sepolotiki, dintwa tša bana ba thari le tše dingwe. The main aim is to deal with regional issues, conflict, peace building, development. I think it's quite central. As you have rightly put it, there are a number of pockets of hotspots in the region and others that are coming. And on top of it, we also have new threats, your cyber security as we get into the fourth industrial revolution. Tšhireletšo e matlafaditšwe ka ntle le ka gare ga lefelo leo baetapele ba lefase ba yang go tsenela kopano. We know of the marches that are going to be happening. We were approached as per the law, you know. It is also regulated much as we do have the constitution. I think it provides on what needs to be done and what cannot be done. Hence, it is important for us to engage with the organizers of the marches so that we can outline the do's and the don'ts. So those were undertaken, and we know there were those that have reached out to us that needs assistance, because our role as security forces, the law enforcement, be it the police, the metros, in that family of the law enforcement, we do have the role to play to protect marchers. Na ge Lesotho e re kopano ye e bohlokwa go etsenela go aga le go rarolla mathata a o selete se lebanego ke ona. Taba ya bofaladi e sa tšwela pele go ba sehloeng sa ditherišano.
If you have one of the countries, in particular South Africa, having migration challenges, while it impacts on us as neighbors of South Africa, but we also acknowledge that it is our problem altogether, which we should actually join hands and attempt and make effort to resolve together. Go le bjalo setlhophatšhomo sa SADC seo se šetšana go le khutšo le tšhireletšo se kopane go šogana le maemo a tšhireletšo kopanong ye. Mokgatlo wa makomonisi SACP o šomišitše meketeko ya ona ya mengwaga le kgolo le metšo e mehlano go thakgola lesolo la ona la dikgetho. Mokgatlo o ile go phenkgišanela dikgetho ka go ikema le go se thekge mokgatlo ka ona wa semphato sa boraro ANC mo dikgethong tša mebušo selegae kgweding ya Dibatsela. SACP e gateletše gore sephetho sa yona se nepile gore semphato sa boraro se beakanywe leswa e sego go se šwalalanya. Mokgatlo o re o ile go phenkgišanela ditulo ka moka mebasepaleng ka moka ka nageng. SACP e tswela pele ka sephetho sa yona sa go phenkgišanela dikgetho tše di tlago. Bahlankedi ba rulaganya bokamoso bja mokgatlo. Bjale mokgatlo o ikemišeditše go matlafatša masolo a yona go lebelletšwe dikgetho ka la 4 Dibatsela. Nakong e fetilego ka nako ye, SACP e be e thuša ANC go kwalakwatša lesolo la dikgetho. E fela mo lebakeng le, e tšere sephetho sa go ikemela ge a ifa lenaneo la mokgatlo. Soli Mapaila o rile sephetho sa mokgatlo sa go ikemela dikgethong go be go se ka fao ba ka se efogago ka gona. Mokgatlo o re o tla ka serithi sa go hlomphega le go latela mohlala o mobotse wa Chris Hani. We want to go and measure ourselves by the new standard of selfless service to our people. This is a standard, we call it the Chris Hani standard. Chris Hani taught us that socialism begins with basic questions that the people face every day. Nakong ya go hloma lengwalo la ditshepišo la dikgetho, SACP e tiišeditše gore mokgatlo ga o ikgogele morago go semphato. O re sephetho se se bohlokwa go tiišetša go ikemela le go aga leswa tšhomišano ya semphato. Moetapele wa Umkhonto weSizwe Jacob Zuma o ketelong ya beke ka moka magošing a fapafapanego seleteng sa OR Tambo ka Eastern Cape. Maikemišetšo a ketelo ya Zuma magošing ke go tiišetša šomišano mmogo le makgotla a magoši. Baetapele ba mokgatlo wa bosetšhaba ba profense le ba dilete ebile karolo ya ketelo yeo. Zuma o tsenetše kerekeng ya selegae ya Mthatha mo a ile go a fa polelo phuthegong. O re molaotheo wa mokgatlo ko go netefatša gore metsana yeo bodidi bo iphile go maatla e a tlhokomelwa. Tlhokego ya mešomo, thuto ya molaotheo ya mahala le bosenyi ke tše dingwe tša tšeo a boletšego ka tšona. Le kgono re na le dialoga tšeo di hlokago mešomo. Go na le bao ba sa nyake go bana ba rena ba hwetša mešomo. Ba nyaka gore ba tšwele pele go janta. Ge re ka thopa dikgetho, ga go motho mosio a tla go sokola ka lebaka la mmala. Moeledikakaretšo wa MKP gape le go wa leloko la palamente Sibonelo Nomvalo o re ketelo ya mokgatlo ka profenseng a se fela ka go uauetša bakgethi. Le ga go le bjalo o ipileditše go mekgatlo ya dipolotiki go fatloša badudi ba ka profenseng gore ba gane mekgatlo e sa tlhankeleng dikgatlhegelo tša bona. We want to conscientize the people of the Eastern Cape that they shouldn't be viewed as people who are indoctrinated into a party which does not serve their interests. The Eastern Cape is the underprivileged, the most underprivileged province in the country. But the people continue to vote for the ANC. What does that mean? It means political parties are not doing enough political work on the ground. Nomvalo o ile a emelela gape diphetogo tšeo di sa tšwago go dira ka mokgatlong tša boetapele ka gore di dirilwe ka kelohloko. The issue of changing leadership is informed by the material conditions which are affecting the party. It's not a spontaneous event. It doesn't happen haphazard. It happens after the party has applied its mind comprehensively. Zuma o ile a tšwela pele ka ketelo ya gagwe go kgoši ya setšhaba sa Amampondo a Senyandeni Ndloviyezwe Ndamase. Mokgatlo wa MK go sasa o letetše go etela mošate wa Amampondomise ka Qumbu.
re sa le amogela gape lephodisa la lekala la kgatlhanong le digongwana leo le bolailwego Thapelo Tlomatsana o hlwele a bolokwa ka motsaneng wa Getroegte ka Zebediela ka Limpopo. Mantšu a hlobošo tirelong ya poloko ya Tlometsana wa mengwaga e 29 a tlile ka balapa bagwera mmogo le bahlankedi ba ditirelo tša sephodisa sa Afrika Borwa. Tlometsana o rakeleditšwe mmogo le modirišane mmogo naye Constable Sphiwe Sebeko nakeng ya ge ba bitšwa. Sebeko o bolokilwe ka Springs Mabane. Badudi ba babedi Rolin Lessing le Jaden Magman le bona ba bolailwe mothuntšong wo ka Reiga Park bekeng ya go feta. Batho ba ba hutsafetseng go akaretsa ba lelapa la Thapelo Tlometsane le badiri ka ene ba ne ba tsenela tirelo phitlho ya gagwe. O ne a fitlhwa kwa mabitleng a kwa motseselegae wa Getroegte. Ba lelapa ba lebogile go engwa nokeng. Re lebogile kudu ka matla service ya rena ebile e botse kudu ka matla ka ge e le gore re thušana le maphodisa le baruti ke mo ka ba re khansela nabile ditaba tša rena di tsamaya gabotse ebile re kgonne le go amogela. Baagisani ba gakologetse Tlometsane jaaka motho yo a neng a na le tlotlo go botlhe. Ke tseba Thapelo Esfana o gotse pele ga matlho a rena es ngwana o mo shy ngwana o mo clean jwale ka ga a ile ja profession ya bo officer ke a tshepa ke a believer gore o batla re fitlisha khole so batho ba no re tšela ngwana wa rena ka potlako re sa emetšitše di botse tša go tšwa go yena. Mapodisi a lephata le le lwantshang digongwana tsa bosenyi le baeteledipele ba mapodisi ba tsenetse tirelo phitlho. Mokomishinara wa nakwana wa sepodisi sa bosetšhaba Puleng Dimpane a re ba mo motlhaleng wa babelaelwa. There is one person behind bars. His appearance is also postponed to the 25th of August. We are pursuing more suspects. Investigations are ongoing and are at an advanced stage, and we are confident that more people will be brought to book to answer for this terrible crime that they have committed. Tlometsane o tlogela ngwana wa gagwe le batsadi ba gagwe. Dipatlisiso di tswelela pele. Ke Katlego wa dikgang tsa SABC Zebediela. Mopresidente wa AMCU Joseph Mathunjwa o re mmušo o paletšwe ke go sekegela dillo tša bašomi. Mathunjwa o ba bolela seo mo ketekong wa 14 wa go gopola batšwa sehlabelo ba dipolao tša ka Marikana ka Northwest. Bašomi ba moepo ba 34 ba thuntšitšwe le go bolawa ke maphodisa ka lona letšatši le ka Marikana. O tšweleditše dihlobaelo tša gore le go fihla ga bjale ga go motho yo a rwešitšwego maikarabelo a dipolao tšeo. Tiragalo ya monongwaga ya segopotso sa Marikana e ne farafere ke dikgwetlho di le mmalwa. Tiragalo eno e simolotse thari fa serala seo se neng se tlhomilwe go kailwe fa se sa sireletsega. Sene se ne sa pateletsa Presidente ya AMCU Joseph Mathunjwa go neela ka puo ya gagwe gaufi le thabana e itsegeng ka kopi mo maloko le batshegetsi ba mokgatlho ba neng ba kokwane gone. Fa na bua ka tiragalong eo, Mathunjwa o ne a tlhalosa fa demokrasi ya naga e se ya nnete. The Freedom Charter promised that the people will share the country wealth. Workers organized, stayed away and disrupted apartheid. But in return, R5 was their compensation they received from this fake democracy. Le fa go le jalo, ba mokgatlho wa AMCU ba re ba dira ka natla go netefatsa fa maemo ao badiri ba nna mo gone a tokafadiwa. Mathunjwa o boeleditse ntlha gore go a tshwenya gore ga go opiwa re se maikarabelo malebana le tiragalo tsa Marikana dingwaga di le 14 fa e sa le ka motsi o. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Marikana. Re lemoša ba dipelo tše di sesane le bana gore pego yeo e latelago e ka ba garoša maikutlo. Letšatši la mathomo la kgwedi ya basadi le tla dula e le lerumo lapeng la ga Khoza. Sibongile Khoza wa mengwaga 36 go latofatšwa ge a thumilwe ka mollo ke losagana la gagwe la peleng ka motseng wa Matsulu ka Mpumalanga. Lapa le re tiragalo ye e ba robile dipelo ka gore bobedu bjo ke kgale ba feditše dikamano tša bona tša marato. Lapa la Sibongile Khoza wa mengwaga ye 36 le na le lehutšo la gore o tla lokollwa bokelong. Go ya ka dipego,
Molatofatšwa o tšetše Khoza ka makhura a difatanaga pele ga ge a ka mo tšhuma ka legaeng la gagwe ka la pele kgweding ye. Go ya ka balapa, baratani bao ba feditše kamano ya bona ngwageng wa 2023 morago ga gore Khoza a dire lengwalo la tšhireletšo ya semolao kgahlano le molatofatšwa. Balapa ba ipiletša gore bao ba hlokofatšwago basadi le bana ba hwetše kotlo ye šoro. GBV is not good. We suffered so much pain in the family, so we are not happy about it. I don't wish this thing to happen to anyone. Badudi ba Matsulu ba re tiragalo ye e ba tlogetše ba tšhogile. I'm so disappointed very much, especially in the side of all men in a society, to see that there are still women that are got abused in such a horrific manner. I'm not happy about what happened. We are pleading and seeking for justice for our sister, especially since it's our month. We seek for justice. Maphodisa ka profenseng ya Mpumalanga ba re molatofatšwa o tla lebana le letsogo la molao. In this particular case, I must say that the suspect was arrested the following day, and the docket was assigned to a detective or a seasoned investigating officer who managed to collect all the evidence. Maphodisa a dirile boipiletšo go badudi go bega melato ya bao ba amanago le dikgaruru tša bong. Masepala wa Matjhabeng ka Free State o re o lesolong la gore e be lefelo la tlhabollo ya dikgwebo ka monageng. Se ka morago ga gore masepala o sware seboka sa boraro sa dipeeletšo ka Welkom go tliša dikgwebo le go tlhola mešomo ka tikologong ye. Masepala o re seboka se sa dipeeletšo ga e sa le sa ditshepišo e fela se nepile go tla ka diprojeke tša dikago le go tla ka nako yeo e beilwego go phethagatša tšohle. Masepala o lesolong la go ka gokela dikgwebo ka tikologong ye. Masepala wa Matjhabeng o bontšha maitapišo a go ka hwetša dikgobo tše mpšha le go ipea bjalo ka lefelo la tlhabollo ya dikgwebo. Masepala o re o tlo kgoromeletša makala a mabedi a mmušo e le go profense le mmušo wa naga ya bosetšhaba go ka phethagatša lefelo le e le lefelo leo le kgethegilego la ikonomi ka lefelong le. We will not tire until both province and national approve our special economic zone to make sure that there's factories in Matjhabeng. We can no longer only our economy must only focus on mining. Se go sa šetše ditlhotlho tše dintši tšeo di tšwelago pele tsa ditsela le metheo kgoparara yeo fokolago ka Matjhabeng. But ultimately, the investment goal of Spectrum Utility Management is to help Matjhabeng with their water losses and the electricity losses, and also to make sure that the lights stay on for all the consumers and they get the best possible service from service delivery on electricity supply and water. Ba bangwe ba babeeletši bao ba bego ba le gona kopanong ye ba re lefelo le na le bokgoni bja go ka atlega le go tliša mešomo ye mpšha yeo e nyakegago. We're talking about 16 to 20 billion rand investment opportunity. This is an investment, meaning that will create jobs. It will obviously improve the infrastructure of the municipality to be itself investable. From our end, our coming here, we are at an immediate, we are looking actually to participate within the solar projects, any solar related projects, whether it be any project from 50 megawatt to 100 megawatt and building out from there. Le ge kopano ye e le kopano ya boraro ya mohuta o ka lefelong le badudi bona ba re ba nyaka mešomo le maikarabelo go tšwa masepaleng wa bona. Ntho re hlokang ka hara municipality ke transparency, service delivery and le job creation. Masepala wa Matjhabeng ona o etetše pele tshepedišong ya polante ya gase ya helium ka Virginia yo e tlo tsenyago letsogo moruong wa selegae le wa bosetšhaba. Ishmael Mudiba, ditaba tša SABC, Welkom. Ba gešo di felela mo go tšwa go sehlopha sa ditaba tša Sepedi Mošate.